Madam Dio Jennifer Tumushabe uri kukura by'ubwegeso mu district ya Sheema ari kugamba n'abatura begombora ya Kasaana umurukiko rutebenkanisi bwo munyishenjero wa Sheema South Professor Dickens Elijah Mushemeza ahamize ngo bahereze gukora endagano na ministry abo kwombeka Kasaana ayibanjurirwe biliyoni 3 na miliyoni 200 aho memorandum of understanding inwa ina terms ya person it is an agreement between Ministry of Education and Sports and Sheema local authorities. We can't take it for granted. Sheema ni mpango. This is the second school. Omuri the size. Eyo kubanze kere karera. Egiye shukutin kujubara bukuba ebene gitero mukindi. Eyakabere kere Kigarama, and I think this one in the side. No mutu tujya ho yashuku ongayo dictate ngo yashuku Seed School abo kwa Seed School bajombeka mugombore tine secondary ya government omunyishenjero wa Sheema South kandi akwatanise n'abebembezi ba district ya Sheema okureta Kasaana Seed School asimira bakitandikire Nelson Mandela Stadium idea katanko bwire bwawo bote rungatine cyakoze President Museveni kiyizire na speed shaitaje resta chayombeko nowe kuba n'ibintu bingi munongo President Museveni nowe kuba za cyangwanze ezi national leadership byako konka tukujya kugira ngo barinde oboto wabiraho rero bamurinda abanza garuke rero so imwe mwino mukishi abasanze no muri yabo 3 billion is down there. Now a very big man is going to come. Atakin mwenda. Nyoni basabe kintu mugume muriya mugume muhurire mutarwara kandi mukafwa ebirungi byiro mesho. Of course hakaba mu kusiyararokwe kuko mu database ishomero karizerita garumbu so onarebo ka muntu na timu ye ibe bari mu parliament nabo nimbasima abukabaka kwatagana na abaye barko obirobu mwamukabugumura David na nabandi Chairman w'entebe ya katano ari kugamba agizere ngo Sheema kaberge yo kutunga Seed School 2 ngo bitwe ntaro no kurwanangana ziremise ya canjenyi nkabana ikizaha meza maskoro ne sente bastiro mu district zabire reflected sente bakazigarura ya last minute omuntu arakali nico kubagambira engwano hatabu cyanje nyafere kwati tiyatunga Seed School tiyatunga nachi na 8 ogu ahameze Kasaana ko bwire bwahine bija kutandika kwombeka ngo kandi babe bakarebi men turi tujugere hati twaza kurinda ecyure kibaratuhe kwisha kugera ki kureta ki uburewe bawe together so ejo next step nunji kandi eyamani aba barambwira itaka ayibarukuza kwombeka gasha kwa Sheikh Abdulatif omuri Sheema.